kumsang ni lepali khan Vima Nutrition Company chu USA dinania he company offer thalut tuk an nei ni chu part time man thok chungin full time man thok te hlom za la lu theina ani chon company join tur hianin experience eng ma nei ngai lova educational qualification po eng ma ngai lo thil patni chengai chu an company product dollar zanga tanga saruk man ve a join nan lei angaya chuan downline tur mi patni mu tel ngai bokani chumi che chu ngai ni chuan Vima company chu alo lar chhota ema khovel hun sang aporon lar chawa kumsang ni som pathum alo her chom chon kum khata income renga tho dollar makta do ezani athingani anlak lai tak tak hen an company join tu hi thakata mi si thumte an thingani ama ero chu kum sang ni som pali lo her choka an company chu khar lo ngai tlai kumsang ni som panga phaisan ko ta king tu an nei ta kumsang ni som pargolo her chho me chon kotin Vima company chu pyramid scheme manga mi buma puin thiam lo achan tira dollar makta doi jani som thum pare lai choi turin atinge nge ni ingwang nge Vima company alo tluk chia inge pyramid scheme chu tuntuma hian MLM chungchanga zona om thei som pahni karon chang don ani atop thlengin ni le chak don ne inge MLM chu multi level marketing kan ti hi sum don na chikhat direct sales kan ti le pyramid scheme in kara omani tin youtuber pa chuna ron shrilfia na sang om thei jinga aron shrilfia thiam beri kan thria hi kan la deu bi kanga chun direct sales kan ti chu tuna kan leile kan shal chungchang network marketing ni lawami pa ngai hi ni deu maya company in thilaron siam choka chon consumer ten kan leya ani lopon dorin an zula choka company tangin an mani doran on display a kha kan du kan thang kan le a tha kan ti zo kha direct sales chu ni mai ni pyramid scheme kan ti hi sum don na chikhat level rang in khai dia chong thla hle entina tuine mo company lo din ta a anoi mi par ko recruit ta kha mi paruk te khanin poisa cheng sa khat thep ron thelu chok chota se kha pa khan cheng sa organi phot company join chuan kha mi paruk te khan an chen so phusu tur khan member an zon vele ngai ta member paruk thep an recruit vele ta kami te khan poisa non pe chau le a chon khatrang khan a level ma saber mi te khan an share lo la so achung berami company din tu pa khan share lo le le a so teng chon chong kha he ya mi paro ang zer recruit tur chon level 30 na phe chon khovel machine in dai to lo khati khopa ar chakani bang khan pyramid scheme titani inge MLM le pyramid scheme te andang lamna pyramid scheme kan ti chuan poisa chungchang leo an khoi deu thin company din tu khan a hnuai mi te hnen khan ka company a ron invest ula poisa chu ti zar ron invest ula chuan hnuai mi chu ti zar in recruit chuan company a hen hlo in nenga te khan poisa chungchang leo ta ni hi in boom na ani awangin khovel mun sang khap ani ta MLM kan ti chu enge dang lamna apatran chu ngai tareng ani pyramid structure tho khan ta ni amairo chu poisa ni lovin product an chor thungani MLM company join chuan I join na poisa I thelu kha khami zat ho kha product ron pe chokang che chu MLM le pyramid scheme dang lamna ani ta chuan MLM kara hian pyramid scheme phu tam takom ta chuma chuan clear san hi an har tek leka amero chu kan straight thiam on sam dan tu chuan pyramid scheme chu poisa leo ni wangin khapani MLM chu product ani wangin khap ani belawa dan phan na thapani thung MLM hi lu chilila ka hlo kangem downline nga emo product thal the mo lo ngai ta chung don ne chon strategy in kimom ta I location kha poi mo ta ni thingtlang khwa mi ta chonin mi kan lo tlem ta shima production ne ma lo harta tin downline han ti don pon claim shim ka chon downline nga harta ni chuma chon thingtlang pho tanga MLM han ti te chu lok kha har do ne me mani amero chu aizol khopui om tan chuan Mizoram ati masaber lo ni ta ila district headquarters sang ate khosang ate downline han nei kol the don ta ila chu khatrang khan a hlok ve the tereng mai ni chuan chon a business strategy kha apoi mo ema Mizoram atop singa ilang pha ani chuan lok thei na chan sawma amero chu yeng ini phadon lo ani chuan
lok thei ni chan chu a cheve view mai thei ni an product te a genuine tok te po manga genuine lo tok te po manga amero chu MLM product te hianin an vek nan ne chu an mana claim lo tlang pui ato tlang pui ni jin kan soeng khan pyramid structure veka an level kha achuk thla ka khanin he ta level rang mi te hlep tur kan product khan aman ron chiar te sa vek ta kha bang khan aman kha claim lo ni chuwang chuan heng MLM product te hi an taw wang khan an tha tina ani kher lo ni dan phalani oni India rama hen MLM sarkar dan phalna thapa in register hi company zali som pali lai nama tam tak chu Mizoram po kan riat tam takan ama entinan modi care te vestis te ka shave ka lo ke ze ka lo chi le lo wang i tam takan nong ti chu ka ria a lo tlin chan singang nge data tangal na chot MLM a telve jingami za asam ko pa ko hi chu an lo cham mai ni lewen an choi belani chu data ina so yani company bakhat amwe ya phei chuanin khami 1% jinga pakhan loss an lo ti hian ani kati ko khan a structure hi he te chho ni bang khan helai a top mitle te tak tak te khan lo na an changa a tam zok za som ko pa ko te chuanin lok pui ve lem lo ni chuma chot thatte min ron advertise ma se a noi lam tan chon chance eng ma om ve lo ni pyramid structure ani mi awang khan kan zual lu na mun kha le a hun kha atikem ti khangai to ngai ta ichir kan seng khan Mizoram ati masa district sang le aizola po downline ni tel thei te kan ni chon hausap na chan su om te meu mai amai ro chu thingtlang kho mo khoi mo district capital tu te emo downline la ni vele chong tang kha chon lo tlin na chan chu afang fe khapang ti kha soi ngam sa ni ta ni structure ngai to khan mo tin kan soi to khan multi level marketing kara khanin pyramid scheme alo in jep thina khami sathiam thei tur khan in jir zam te nga ya sathiam lowa kan lo pom po zon lu ni chuan case or theina ani long drama ta na try MLM company tam ber hi kumni thum nu an to pani an zinga za apanga te chau hi kumrei hunrei dai company survive te ania adang zong chu fail company ani chuwang chuanin film khur angai emema tin amishinga po valu chil tu te zinga hian za apanga chaw hi kum som han daite anoma midang zong za som ko panga khachu company pakhata an cham rei theilowa an tlathin a chan chu a structure shim kha kan soi dong khan a chunga tlem te chok lok puina a noi mi zong te ta loss ani wang khan taimai ang ma se thei to pan cho ang ma se la a noi lam chang fu lak lo ta kha chonin din chona chan som lo ni chuwang chonin za a som ko panga tang chon ban san lo thei lo ani ve thong ani kan company luna a fu viau te ni lo chon long term ani thei lova tin company pakhat atang company dang han ti le te hi pe a hara chuwang chon long term plan anga he tiang han plan chu thil fu viau ani rinum lo zirna ain thlang do nem ateu lo mai engpo ti don la education hi poimo ma saber chuwang chon education cho sana network marketing a zon lu itum chuan iti sol chianga tin machine educate apiangin network marketing MLM ho hi an nai lo chuwang chuan zirna cho sana network marketing lu kha thil fulok to pania MLM company te hian thuboyan nei nga yem nei ve thine khoven mun sang thuboi thelu ani ve a kan thre china chuan US te po lawsuit engamazat file ania India rama po Qnet company chu an paisa cheng vai ber cheza somthum pasariam court in ashen sa khating vel de khaw matin company thren khada pyramid scheme loin phung ruk thren da wang khan khang hai chuan ni chuan cheng vai ber che engamazat te cheng tu le ding on engamazat te khating lo ti ching pen nei kha anom no lani chuwan chan thu boy hla boy ML company hian a om ve no lani ahlap omem Reserve Bank of India chuan thu chu siamin mi puite chu hetiang MLM te chain marketing te pyramid structure mangasum do na te film khur turin cha relo te chunga hlok thut na uma wanga interest sang offer wanga hetiang zon mai lo turin mi puite ne na ngen na siama heng money circulation te MLM te pyramid structure noya dan lawa sum dong man ani chuan
Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978 mangin shem thei ania hetiang mula share kan mani chon in police ne na arang theng bera report turin RBI chon ngen na thu asiamani bimal ngai dan ka bimal ngai dan chon network marketing hi ka zon lu du lo na zong tak mai nia achan chu kalo ve na rei lu tuk to a pyramid scheme om ziate tin internet a han zongela network marketing a in boom na atam ziate tin youtube a po akal sual the dan video sang changtlung tak tak entur au baka MLM scammer te an scam le na video te po motoram no lani thil thalo te soi the ni mi si lovin thil tha te soi the chuni big lovin ka she chuma chon kema tel na atan chon ka du lem lova tinga soi to ha achung lam mi thlem te te hlong na ni beng a hlo thlinga te ka lom pui om viau ma se an nuai mi tam tak te na an poisa pai kha ki chong ka ro ui ni Mizoram ang zong po vai hena kan poisa chun ru nem zia product kan hriat chian mang lova poisa kan sen nem zia te kan ngai to hen ka ui em atin pyramid scheme ringot po ponzi scheme te po niang rang Albania te Lebanon te an tlak chet pui thaka khateng chan chin te po kha ngai nam tak soi tur oma tin China po to nen boiru mek ti na chan an ne chu ponzi scheme thon ta ni Ponzi scheme te, pyramid scheme te, MLM te, til in chung khat kual in ai vai te tel ni ta soishan harai me man ni ta chu wang chuan keile ka chung te tel na tan chuan network marketing hi chu ka du velo ani man price